normal we kɛnɛ diala content barwani lingwasme biya kamal anda mandune shan kod nyamale no rice no gwasme an wala shan ka badda ka pai wal won kina dangro wi de jandangro de dich jawon ban lingwasme ban rice ka kwilok an wala jen shang lokan badak dien re loko moni chantang man chan ngai ni ko kor gwaze dan mi cha to go de ko lup to go de ga chan dang ro de raw burai ne kon ke tin kon tin te chuden lat ken yam ken tin kon tin baren laren tama ko ne tin wan gwe ke jen en wo dong they look they just which life it can cha to ka to ke dana cha to ga dino cha ken no cha je nok no they just look a week an ideal again dan kuni tungwan ku kan go jeno dong der to dino cha ken chane meton melin gwasa mene ko goro bantin kon la roden banakeling gwaza me ci kondi ala ngai ni ka me dana cha look cha je to chen dang ri do che take going ni shak ni tungwan te chalat ke kwi dakre machar kan chak chang na to ne kon nin tin along che kon nin te tungwan e kon ken tin te jek te shigo ko kan da tone ken kon tin tin kwaso dan kwajele jako bore kur ko milat ka tok dong chi kor ti chi kan de tok but chak ne ko bran lar no ta ka chuong jena mo je gone ko gur kan ode kan dakem ma cha de kan tolo longa jen ta danan gu kan je telm do den milat ke ko smu gur ka mal long by the way she cha je jek but kir is never ready cher mangai kone and she ready ke di ala kon lat ko rodien me ready dio je she cha no akon menere manya kon shinewa ka jen lukame yelade me dana shoda lat pan gwade dana ci kor ci twokten kor ci twok pan dong kene ngach kor ci twok daran shalka abi ko le larare ne den shalka tiger division ke dini asas pdf by the way kan dini tiger division shikarwal karodian Dio jen o take lieutenant ke de kel la kwermidi cha chek de cha kan would me captain ke kan de ni to tone che captain mo che shu nak ni gwad ma che barka match ka abi ko la chola abi box gwad chola ton jen gwad an to rekten kan de indin content win mi chala an wo ke de ni tungwan long gwad ji ko je tok tino ko cha captain cha janak ramadan cha chek de cha kan ko ngai kon de ni la road kan manat shiklo te karik lo chek de la jena kut shwara den be jen ba kut gar mom la captain mon and when mo ko shi riek mo ya twok cha captain nak den chu de ni chu ren chu nak within chi de ni chu wel ngwan chikliu de ni asas pdf a tiger division den dang wel ngwan ci galiw ga jen kwi shega mone shega wa chala dun cha kana captain ci liya yu twok man ci oda la jene ka kore ka mi ci kor ya twok ni shinetin kontin la dini SSPDF ka tiger division wa ken ke former SPLIO gul ka ji SPLIO no won gan ken bat ci kula tiya ci ga wa ka kuma kirmi yadit jawrana chalat gwadana ci mi ci reke toktino wachi de ni kudang wan charden woch re gwadana ta tiger division teten no jene ku kon linga no ci de ci nyin kam jes pela yo ken de ni SSPDF jenta dan chari pochano ngaje ci lampol gabriel charwach ci wuri shalga me lul roy charwach la ran SSPDF lampol ramadan men right ke ku me spela yo jen gwadan ci koriya tokten ne dang die cha mu ka bot ka jen koromo ka ne dang wel ngwan cha la no shiliu
ka SSPDF Tiger Division duno de to kudangwan wa kan te kon charen woch de ni kudangwan to ne ke de ni Tiger Division te la former SPLIO man kan kula clear me don woni kan ka pin SPLIO wala mu ci to ngoda korja tanen binimi so ngoda bana clear information bana je gwada no kan ba report de non pan o ci ne dan wal wan chaga ne ka de ni SSPDF kam din ko rodien tel kum SPLIO ay wo mete tetten chalab nono tel ayo tel jetet but chaka men cheno kan ka former SPLIO jen jodana gwada na chaje kana mona chana kulu njo gwasa me ka ta dana lokal luka jen look da kan machar of course she kon dial nin chanten dial kon lat ko den chana kenen she kon ngaje no da kan machar te rete jen kana je kware look dan loka banyon ye evidente nyam te chalat ka jen chang ka bakel ka paiwal ala lukan barodin ka chang barodin she kon dial te ngaje no ne Cha Dr. Machar charge treason, crime against humanity, mass murder, terrorism, destruction of property. Didi alti charing Machar charge ke. Wajen eche kume cheje de kan ka kir me jadit kele charge namo. Wajen chana cheganek charge namo. La netin wan cheganek. Jene wa eche terrorism cheje lat la eche norwaya mi cheka fan no. Eche cheka fan cheka mo ka make cheka mo ka yo. Na mo kele ko bi ko nyin ka SSPDF cha tong wan long cha kwen jode to to cha ko kwen cho ko gwa china ko ben ke bidene ne ka kan godang jokye gon wan me cha luk cha je tok ne te kon te la ja gorno de luk de jel nena gwe ke win mon che kan yo gak te ka witness ti cha gorno balel ba ngach kene to ku kan let testify falsely against Dr. Machar. Ku gorgano cha panken cha bangach. Michala do ne diala content ku testify to la witness ni against podcast kan Dr. Machar wa kan tin content ra we kan nasir. Kan tin content la eye witness ni. Kwa kala gang ko cha bangach ne ti ko kien ka ta da na ku kan testify ka je michala do ne a different lawyer ba ano ne ti cha ka ko $1,000 ko bi kan right kaika kinen kaika bi kan lat ku Dr. Machar. Michita na me amela rode me char ya cha gak shikan ne to jikan kanong den china won ko ba ra ne te ko ne chiliu ba panken ba ko nyoda ken ko evident tekaten cha liya wudu michal ka general David Maju dak cha jala te michal autopsy report ta dana liwu ke ja cha jig wan mo kana reject ke kana logo no chi yede che jien of course yede jien gwada mene na me cha shalara wo yet chatwok chiga nyoko wo ka de ni kudang ro jen de ju de bakal ti shalara no ke ni shiliu re kore dan bad mene tin gwada me chicken certificate ni ne ndi shiliu la de certificate chicken ka provide chicken ka non gwalok titi chi defan lo yere kan la no titi chi tele ka minyot kan o ken di ala ti tikare we kan nasar chicken na ti jeno ne deployment order ko de mi charge deploy godan cha deploy tin la warga de njel ke je la janen ke ka godan jaga warga tin la copy la do de cha ga jogono warga e dan e chu ke je jani no nge gone deployment order namo gor ka proof den o general mi charge ka nasir ka ta dan cha lat ke je jaga melakal jaga juba den bana yi ka sure no warga jene namo awa kan ka present kanetin konti la different lawyer. Of course, she jilwak chikalar no chaka approve kan the certificate ka kwide ni kudang ro jendi du bakelin konen chiriar chajo mo chaja la deken na mekel kana roch kata dana chan nek netin kontila civilian gat dong men tai chaga na kaje ke chemical tel mi chana lat mi ba je ko touch ke chaje be touch ngoda we have to follow up ka do dana ba court hearing me ba je lat keje ko ne dial ke human mite mi chodo lat ne ten na ke ne ten kontin la jiwich dume deni mala liu ka ko kor ba deni akane konde kulu luk ma dong chicken civilian kane kulu nak che kore dana che tok akane konde luko chi mi je kan lat but instead lokana nga lokana ka gor kane justice ka kwidian so chana we woni am ko ngoto ngwan ka tibi kon kalat na me chala no deni to chi karihar ka nasir chi gwanlok je lat we Dr. Machar kan neka mada dien
man cha nyok mlat ke wi dakring machar ke man cha reject different lawyer dakring machar South African Digital Forensic Report take a report me cha lat ne ka South Africa she kuma kirme yadit re wiki juba she can telephone dakring machar can kef she can computer dakring machar can kef all the record is menene diale ko kene kon cha yen kel waji can kef computer ke dial mobile wa cha kef kon document to cha jakna ka South Africa I chang netin kon tilla embassy dung South Africa quickena tell me ngay about that sha digital forensic mo report ma cha jo lan re wujin winimi e me nyodo te dial kon cha wajek cha kalling ke ku ma SPLIO eto they are funding SPLA they are funding ne de kon tilla jeni Nuer ke ga Nuer la ngan Nuer la Nuer wayami e chicken ka moy ka ngwak duno ka to kan dial ka jo dan cha lat gwa se me jilok cha ka reject netin content relok unless with one condition ba Ramadan and let KDT Ramadan and shika wutem and digital forensic report mo be ben ka court around South Africa mo be dil ben be nyona do badan and changwa cha ga zaman keje ke cha ka lat keje and ona do badan she can follow up gwada dan link re konatin wa ka nongni ti dial to be ga benyot ka court ramimo mi be na gwara dien around South Africa mi telekaling telekamar ke kume South Sudan. But shall I do beben testified ke all the recorded information phone call recording videos nitin kon chejek beka benyona a judge ka court chajo mo chajalat of course the prosecution team tin the kɛɛl ke kirm yadi de kenni benera mo bene non ka court chakare jaga shengedan and walle donc we are expecting and oken biken rammo wudo mo ke shegamo mo kan mention no biken non ko court ben ba kaj de be je belat kata danan cheri quantity chaka chaka nen keje ke chaka lat kejen go chaka link dak machar ko computer gat machar chaje kef men di jene ne me kana no of course ko di te chalat kum kirim yadit ke ken taydan kap ke ring machar telwar gamisha nunka ke de kulla nyodo no ring machar cha yen kume anyok bana writing ke rejection dana ci dar kama cha che ke rejak je ke tidiality ne manadian gwasame ka jen chenge dana cha to cha ke nunka je ci kume ba ci ke letter radian ci kan nyam muku kana present kam kana ne de kon la jilwok la committee te kon ya kwany ki bone dana cha kwany te ci kula waka nasir te wane te kon te gwada ci korche toktin te ci wa chicken wa ci orgamo cha ja approve wa yes a talk chicken waka chicken de te chicken kalat but can work ka quiz civilian ko de kan gwada kon ci civilian ci lutin ki ngum ci to kan ko kon gwich but gui kan nying de ne ma jak report me ko che de a chong but cha je ladno a chong anetin kontin te kɛɛl ke kir ke jilok so chana me menen gwas mene men yam me chare jak dakar macha chela do ne an tak constitutional right tak immunity cha de suspend cha lok kuma kir ja to kono mo chela do wan cha de look a special court de look hybrid court cha jogo no term chale hybrid court ke juba baji de look a special court cha pel ci dakar machar ba chelle lar rone ne rege da ne ci tok ray which canasser a ceasefire violation midelat an eventual ke citizen ceasefire and monitoring ne de tok ne den kontin de na me de kanalat kene kon de investigation de kanalat ci national security service de jiano ka bomdien ka powerin bugo canasser gwadan ci korche toktin ka bikene ben ke evidene kaika jenne me along citizen ne te kon te kwa mal kwa latany ke 2018 peace agreement ne te kontin ku mal ku kan la monitor mi te greng mi ci to kam boni kam de ne bike gn bikana ogwich buko ben ke full report bikana kam ji igad beje kulo nang niam mi de nang kai brit code yo ke o me crime medit ke dwer medit mi chalat gwa kur and then ba kulo nyok mo waje gwich after that bane de kon dong chiri mo chilat
ba kulo nan ka court ban mi chen me kana contract tel machalatin machalado wona me a violation of constitution no ka violation of human right boni ki right of individual chit ke dak machar ko kana kam chonde cha kep ko bomde a nyok in special court kwa je establish a kir me yadit let me take you back yet mena lo jog bene kir te ga jutu ngwana chalat te baj long me dane to kur ke 2013 chalado nene ajana mi chit ke 1991 che butwok ajana nuari ke na netin kontil laji kotoria bana ka nyot kur mi chi medan che butwok bana ke na direct talk ya jong mo cha jalat ke jin 2013 gwada charo mo tin ke beni adene chala no mi chit ke mi to ke ron kit kelur kur bangon jin mo ngonu de kel charo da bunyo kam lo jaro da ngai kon medan che to 1991 a kur kam Dr. Machar ken Dr. John Garang ma biur ga kam ken ke deni ken rewde kir me yadi me bebe loitin tama bebe loitin ka kor ke medan char dial cha ko tu ka chamal cha jalat cha self determination Dr. Machar cha je bujeglo cha Sudan cha je ka kor cha independent cha bujek ka ti Dr. Machar anyong medan e we kir we me we kwerka Dr. Machar belet campaign long bana ako jen Ramadan an cha kula banyo biddo bi kwam en point e kir kana goro no baje wuch ban me chi duor binci chiang che bijek chi kir she woka chiang ti chudien lut ti reng ma cha la do baro de chung ko che country which we kam chi ro lut ko chi roi kana kir ma yadi din wojina chana wi chana jarwa jagwa chana chiang je ga me chana je wuch akon chi dan chi yer chi kir che luk chi ma cha che ba banara chung ba kuin kwar ba jelat aje luk kir ma yadi de mo ko kir ma yadi ngai jen wo che country che je mesap che wo che je yar ngum dara no ko jen wo jen e ba kwer no e be je tu che tum no kwer bo a national election mi mandatory mi de latre we ka so Sudan cha de pal enran e dung ne tial te gwan mi shari ma cha cha ti tin cha jo jin ngum gur mo ka kir jin guro bi kwer bi kap ko bom che wono then people will decide that jiwja can be decided ano angam biya kwar jang shigan rara dian cha kwan jiwja bala kwar but kire jena no kire jena ba power ba je use jem nen yan tam charo soron kene to wan ke ji sa Africa te ko ga yo 20 years kwar ka telem development mission jadwal kangu ke national election jang atilar kana no kire ite ka chong reng ma char chene de wan chaganek reng ma chatel reng ma chala reng ma char kwala guru nakje jen kula te kan luku nen kon me wale de nen no shot jang to wan reng ma chara ngap ke why ko dwal kan ke reng ma char it's not about 1991 che we ngum dwal ke kir ke ngum dwal jang ke ram kel karwada ngum dwal kan ke chana men wuka 2016 medan ki gwada tiaga dio je 2016 ko 2016 che korea butuok nyok 2018 ka kor me cha peace agreement revitalize peace agreement cha betany che kire che burach nyam ne dial che wen che ne orieng machar rami guro dera mal dera we dera jala direct tok dio je mala yinte la yin ka guro jala do gwerieng machar guro je no ba wej ba jalat che orieng machar mu wete mu to ka woni gan gwalo gwedo dien brieng machar bala Ramadan en abiben gwada so che jomo che jalat che we nyogba mishiliu nu gan brieng machar ba jela dwi kwam che jomo che jala ne dial tutorial gulu guru jeno bo winat ba je gor ka jen kirma yadit reng machar teni bit ka gwadan teten la lar ne kel karwade ko mu were we ki jub ma chawo ka langde we ka power me changun international community ka ji ga la sidi samne dial tuku le tuku le biran tama cha je gorno de mal de jeno these are the people that are prolonging war ka South Sudan ko chika na goron te ka mal ba implement we can dial joje kare we ka South Sudan na ka korop ji kem ne dial cha ka displaced especially 2025 me ne de wan long ti chijien wa more than 59% chika jien ka South Sudan ka kor antwo ka nga nongma kir ka che gor me international community bitken
chan me chajelet bakulo gwade kir la da yaje no be riek machar no be den no la ko na mo chi jena very important chi ku kwarka man yam alien kan no kamat kamal kataran de wide lat ke kan very important chi obreng machar bala kwar bane la president ano kwanka na ano kwanke lat ke national election one human being we mon wate ke chonko baramda no ko beje kwan ni me kwa independent kwa je taram chi menu ba randa beje kwan no be ko la ram me che kwan ka loide bat kulo feligen bade degree ne te ko ne chalat kir laram ma woje baram mo kwan baram mo woje lo ko le consolidate ne power ke power let je gwa kel ko bete long mi taram bi le woch ka ci jandana gorka so mi chana ko ben ka lugan walle mo ba luga nyu de jengo mu wete cha mal cha jele dem gwatmo be mal ke libe chu jegre wi ka sosna cha jo me cha jelat an walle ka shangan badak dien lugan badak dien la journalist ne dial re wi ka sosdan tin de wo gwalok first by president Dr. Machar ke special court hearing kene ke dang barotin kone agwen kɛɛl cha ne dial cha kalok cha goro no take coverage me bala teken cha ne dial cha ga penwo ka koden walle jen mo goro no de nyak ye kɛɛl bana te ko kena kon lat ko rodeni yo bana ka belin ko gwad beben bana chongan wena me mi jiram jidit kan Nuer online TV channel ku subscribe ko notification bell ku jetwan ko yo mi chete mi ci bare ba ji mala no ko gwad me bien cho mala je kan biata ka mal ba bay